Good evening, ire tariki mugwanja Jumanne mweri jujwa ina 2026. Karibu wakari kilimo bango Joan Kadhia Nopeu tupande gazi pamoja tukita na mbere tegera weti na mbere ndena ridhore kiagara kire wandi ya Igamba Ng'ombe kire shikombunge kechuka Igamba Ng'ombe ni county ya Tharaka Nithi amuto kitegera othi na mbere tukitegera kithira kure na maendeleo maturene tukigira ratirine uritingo gibo barabareku ninge na ora witonyetekere nkidano cia gisiasa ntere i wadine ya Igamba Ng'ombe bwana Godfrey Budi Nyaga. Karibu sana and good evening on Beta Wakabwe Mudharime. Thank you sana nontobago karibisa agago kwa Meru TV. Nkauga thank you sana na Mudharime mono kwa marieto Beta Godfrey Budi Nyaga kana MCA mtarajiwa Kasamu wa maendeleo. Kasamu wa maendeleo. Yes. Nonto wa rietore uri rito ubodele. Rietore uri ajire na wananchi. Ndira ndatwire kuthia njira na ranka ngaeta ndaka imbethe nkabera twenje ni aganjira no na njara cietu twingwa tukaomba kurekebisa kwina mitaro ara roero kuthongira barabara ni tukathikathika na ikenda barabara na bikibiki kana nkare igakuruka bwega nkathinka bagorera tumayani kana nkabarugira inyaga chai no bambia kompeta Kasamu wa maendeleo no tunakoruta kanyamu gake. Okay. All right. Inde bere tutonya kire mu witi na mbere mashinani. Chuka Igamba Ng'ombe. Tutithira tubuthetie aki kire mutegeri tutiki tumonia ku yeye scandal thirite gita na mbere yeye maguta petroli 4.8 billion itekumenyekana na ire bathato kire rwangiro rutongeretwe ni Opiyo Wandayi ni bakinyokete inde baba inge baitithia ngare na boda boda bariuga kurina gichangasha gya kona petroli nande ni meraini wa gutuma thaino tukathi gutarira kiri mbeca inu cia maguta tutikomeana ra ciretwe sofa nondo tani wo imunde mbariera ini monka ndanoga nondo maguta kuma Kithaga ukaya Kathwana ukaya inya kare magutuni na ukunda ithima bionda bitina maguta kithima kendire konyo maguta ikenge kiriaga o mitungu na kithima ikuna kioraini tureari taraini ogo ugwati nkari sikwenda gwikira maguta bikibiki sikwenda konyo maguta kwe na mitungi bakwenda kuira mbali na uo ukenda bomba ukunde bikibiki isi na ndo tiomba kumwe mitsi twara ile tukoona kuna uaba wa mafuta na sijui hizo pesa kwani zilienda wapi na mafuta kwani iko namna gani. All right. Nibukore indi wirigiro month ya stabilize. Kulingana na ripoti ya CS wa Treasury John Badi aliuga ni ndo ya Irani, Israeli na America niyo tumite kuthira kurina gishangasha kiu indi likana turokana turi na mauta yetu ireba tikuthira yagitethia mugongo amuno ntu ukaewa kewa nubati kukerutithia ngugi ide nitia mandu ya nkukumo kana corruption kakete kironda gya nkuyi ngukumo ere ku ina thina nonto number 1 wethi tamaguta tamamu ngwetekia twina kithima inya Kenya tomba gutweka no atunya maguta meto tautinda kuritha na ugo na Irani na Iraki na uo maguta mamu no amaomba gutusavu inya Kenya lakini kulingana na ngukumo ya yere kuririkana maguta mamu kithima yukendirwe no makana toma. All right. Na bere tuchoka kwiwirane bwithi tubuki kwa igita munini wa rais na arikanwa DP Kindiki na aolotera uanande tukathithia ni the bridge tukathithia na tira mbere munini rais kwa tukathithia kabwete wirane butine ikinyiro ngutontheri number 1 ni the ngwetekia bena rais yani bena rais wake na naibu wake Kindiki antu bakarita baito enagiria sana bakauga nithi bakarotha ndagaca imbega
itena mashoti kati kana kona inire aguo ucia kuraga antu kuringa abo antu bakuthirira aguo ibajire ba saveana ba yana muindi agu after antu bakurutha maandamano nontu baruthite maandamano manene sana na maandamano mara ba yana matinka na mbio lakini kuma wona utibu kuendelea nontu rebarikia kuona matinka makoyo ona momatho gwe tiro bagya kaba bathire maandamano nontu bakwanjia kuruthirwo kuma untu onenu matirakta na makamatiro inyotuo tutamenya nyabo mathire thaino wananchi bakuga bantu batwika goma gutiro thwandaga chenu maandamano makarothwa kairi manene sana na leba kanjia kutha maandamano na batiro tha maandamano mathire lakini tito kuromba maandamano mathire nkenda ndeguru karabwega na watwika tukarotha maandamano kenda turuthirwa akinti kona wefea tubaito konsindo na governor waku Onesimus Muthomi Njoki yes na ithirite arimwe ya njorua ira ikuringa gituma muno nthiguruni ya Kenya akiuga tutita mbere ya kamiti ya CPAC ya Senate kuringirwa murashi mathabu ya utumiri bombesha cia muingi ni mwa baraba kuwa atwendi akiuga kaba kubwithirwa intimidation na harassment indi some of the committee members bara baithirite bakigeto bawite kethira buri na kilikithia ati nituitia nkukumo atwikieni kire taasisi ira ciongo ibati kwithira igikinyithirwa igambe yare kana mathete aya na kethira kwibu tubithitie bote kwagira tukinyithini na mutu kethira tuikinyithia inya kithe mbere ya koti indi uti magambo yakinyithitwe ni kanjo ya mangavana na Kenya Governor Muthomi Njoki augite ntikinyithia netia tharakanithi kure kire tharakanithi kire Governor Muthomi Njoki itakato karirite nontu rastire kwe maandamano marare agao kithino maandamano mamu ima marenda aki nontu ba njira buraire nthuku njira ya kuma Gakirwe kuthungira Kigani akwirwa na akuringirwa thimu augire tharaka kababai na nontu babai babuta bakaria bwega ende atikwenda kuthi gucunkunwa ri mbeca inu gaikuthiku arekira mbaria na akagukumana burata kiomba kwirwa na araura kuonjigwa hizo pesa zilienda wapi na uende ibu mwana inchi wa kawaida kana ibu njenzi ibu batakwenda ndemoko wana mara baikara bakianda managa bakaoria ri mbona tufanyiwi na pesa siko kwani zinaenda wapi kwa hivyo mangabanas na tongole bo bangi bo bakarirete mbesa na we unitonyetie kiringindano cia siasa muno gitikia MCA wa wadia igamba ng'ombe na ngugi imwe ya MCA ni kuringa murashi executive ya county kumitegera na kumithũya kubwithia oversight na gicunku kana kimoni county ya Meru ni abuthiria oversight nethira ki impeach governor wao county assembly ikona batuitaniria batukinyaniria ikinya kwa ikinya kiri mantigi wetina mbere na maendeleo kuringana na igamba ria rinya mbere ya garu ya Senate kuma kiri county assembly ya Meru ningi ma MCA nenya wokenda gutonya gitine kiu kia oversight the county government kama MCA bakiririte kana county bukore ma MCA mamareku number 1 gatuge Tanjero Ng'ara wa anambweka na rira kathi aria nara athi arumwe kamo akira nuko ataka endelea kwaria gaire ende sofa MCA mara mainge marithi makagukumwa ukethira MCA akurumwa aithangirie kana ngiri magana mairi akero tigakurukie mswando uyu ko kinyangiro kario ende kire gamba ng'ombe ibu bakario na ibu batakwenda nontu thaini bambiritie kuraitha forward na bone ikuthine kumira lakini MCA mamariku namo imeendire kitu kidogo kenda bakinya mantu mara noe Muthomi Njoki araithiria ona bura bakwenda igwa bagithati igwa barothaga akabarumia mbeca bakira ntemoko ona atikwirwa mbio athigo kuonjigwa uko mbere
niyo thina ira twinio kiri akariba igamba ng'ombe wandi kana chuka igamba ng'ombe ibu tukari ugu na tutigire nandi witina mbere maturene tukiorokera kiri wadi ya igamba ng'ombe nontu narua nkathi ya nopeo iri murika igamba ng'ombe tukipanda ngazi watu wa igamba ng'ombe tukomea nontu bwa witonyetie kiri ngumani icio gisiasa tingu iraisi yo indi uite kambaya mbaya ile imekula punda acha mitungi kuliwa na hiyo ilikula punda buto amwete huko Ndi sababu yo gwaya kuwa kambaya mbaya ndinditonyetie kiri kindano ya siasa muno kiri wadi ya igamba ng'ombe niyo gitumikira ndungira siasa ene inyana kibara sana na ndeno rubo nene sana igotwika kiri ikarire igamba ng'ombe nditikuthithirwa bura tukwenda number 1 ukathi kuraitheria kiri igamba ng'ombe bore kari tukonyuma sana tukiraitheria inyake wandira inge na tukiraitheria kiri county inge twenyuma sana na ntiko mimbiona twena atongoria na ibako thinya county inge na ibako thinya mawandi mama ange bakona bora kuruthito maendeleo kwina maendeleo sana lakini indaraitheria ndona nonto MC ura twenwe atwikire wewa kumama kirati na antu bakiariria mantu ma maendeleo we ikubura muthomi njuki ariwe yanga anawathi na guthiete anga gitikia anga kiambi inogona niunka aya mongantigero kugithatu kuthaiko na gumbura mbechare ikwithiaga nonto tie maendeleo tukwenda lakini tubatirie tande nigo MC gacamo ndi mbona wegwa itamuthomi njuki mu request mwire barabara ya kuma either Marioko maingi kana kuma Mikoi kuthongira Marioko maingi tinchimbe tractor iriyo kana itiriyo ambira tractor iriyo imbio ena thina ambira tractor kaitena maguta miaka omba kwanza biuria ike tractor tena maguta watu wakaire ndoku na antu bakuthondeka tractor batareo engineers matareo makuthondeka tractor kaimbio ena thina siatatueleza lakini leo kathi we ukire guge urenda kuruga maite ukire agumbere no already kikire agi akuremire urenda kuthikenge kiriko si kwanza ufanyia wananchi vile wanataka nikenda tumba kuthina mbere bwega ngio gitumikira ni umba mwite kurungama na ntweka weru bwega ng'ombe wandi na ingwetia nkaba pereka bwega urungu entetheti uruga bai mundu na njo mutumanu bai mundu ni munene sana na bageka aya kuma mundu ni oyu ukegwa bai bantu araya sana ningi kwena stima nukuona kuma ingwele ukiwa munduni ende ga mia mwinduni gotwikare tutiena stima tutiena barabara tutiena inyaroye na interview bithatu ibyo bitomaga mwananchi wakagoinda kara maisha mamega tugekompia inyana county siringe cionthe kana mawandi mama ngimonde interview bithatu roye barabara na stima ino icio into very important kire muturire wa mwanadamu na ukire gamba ng'ombe wandi ntigwetegia kana kwena roye rumba gutethia mwananchi wakagoinda na haraka na stima kintu kirinya kibatethagia nara ito tutato twandira iti kana to Sun King itubareagira mutakona kagwero nyomba na gogarikia kurima ogu aguno ogu ana mwana tiomba kuthoma nonto tie stima tutafanya nini na mantu yeye roje ninge kwena ithima byangana kwinjo indaiga kwa kwena ndamu kadhaa ikwarirwa ire kaithira igija county ya Tharaka Nithi kwena Kibunga na ingijere kire ithima bira biera wa bikenjwa ira yari propaganda aya Kibunga itathondekwa igatuga bwa Kibunga nara tiwandi ni yega ng'ombe wandi mbia ira ciatengetwo inyi ciarirwe na wote ona inya kithima kiomba gutwika mwananchi kana akaribana bakathi bataeroye banywe no akana rira mbura yurete bwaga bakathi bakamba twetwao urena mainya kagure tangi akaigira ruyiro akiara kanyunya mpora mbura yare kyo kyo no akathia muroni bantu araya nyako bakuthina mang'oi ta kwebonya bakuthi kilomita karibu ciere bathieta kucheria ruye na miuro ereku yena ruye rumba gutegwa ruka sabu wananchi
nya wa gwatibura kurima bakanyunya gaki nonto wanya wana rito kwenda theru nyo thenera twene ona gukiri gamba ng'ombe wandi na urimi nabu urimi nonto nande roiro bata kire mantu yegie urimi mondalete chenu na nimbi bore maana nde nonto nande kethira gutina roe kire economic activity enu ya Kenya largely ni agriculture na babu nande kuringana na buweresa kona yagabu kumage bracket ya agriculture kana buiku tiwita kato tali kuno ni tabo ko manage daino gato kwambiria go practice nonto tigo kainge tole mana mbura nonto tokaigwa tara urimi bwa roye ana toye rungiro ayete kale kiaretire akokere na abantu gwitagwa nkobo ruiru atwika rutigo ya monkana amutino barabange no akanore na tumainya akati bantu kwena kubena muro akagura kanjinita gake akarima ru tusukuma to akakendagia nonta tiona mbia cha kurutha yani kulima kamunda kanene omba kwende sukuma imbinge na tunyanya kire darakanithi kira tole magatio katwe kasikropu yetu indengo na mwere na ndoroko nacio price yao batu gutugurira iri very poor nonto tukaigotara tandengo ugurire togoro sana isiringi 70 kilo lakini ukathiwa ukaraithiria nara ndengo enu yagurwa ya irwa na inara batari maga withuka ethira ire ndwa gintu siringi 300 pa kenji tukauga tire katigure kasi kiropu yetore itomba gukirwe guru undi tukwito kwaithia tanaga o bweguru kwena mayani kwena mbona cia mayani na baguragiro inya mbesa ire guru sana katiore darakanithi to katwe mwinduni ukari tutiona mutongoria omba gututethia mundo tende ni winda free bank uga ukatweka nwa nenkero giteke kia MCA number 1 ara county Kathwana nwa turuthe gintu gitagwa serious bond murimi wa kawaida uyo atena mapato ugatweka kimera kira kali mawe wale mandengo at least wanaka golo na siringi 150 irune komba ko musafu we gwita munya anaka golo na siringi kana rimwe ngwetekia atakomburo ko nwa nini u akaomba gwetethia na akaomba kuthomithia mwana wake Kathwana tio endikota ya county no au county ni dia gutina serious board no kwa tukathondeka ta serious bond ya wo Kathwana nonto ne center nonto tukaigotara kuma na arora bwega ng'ombe mwiso nara tukauma na gago tuge bwachia kariga na arora nkareni no wa Kathwana tukauma mario ko mainge na wo winya bwakare nonto no bari maga ndengo na ndoroko au Kathwana taraya no aturuthirwa wo na tugatwe kuguragiro bwega bunka thirikari ikagwatire kaugare ndengo baekera mukakati bakauga ndengo tukagura na siringi 150 wewe na ari kairwa wana bakendia na magana maire tibo baye buna bakathi kwendia lakini watweka mwananchi wakagoinda arima atikomburo kona siringi 50 kenda oyonge no mburuko oyonge no athi kwendia na siringi 70 tukagura na 150 ngwetiga yatutethia na utiriana bari ya kuthoma nonto teo cash crop yetu ira twigwetie ndaika kwa governor Njoki akaririe mantu yaiki urimi bwa ndengo akiuga amuni bo batakire mukari wa county ya Tharaka Nithi na agategera kumbe yari matemage siasa ira yari siasa na rirathire kwario tubo bwa ndengo we augire ndengo anevatire siringi 50 of which siringi 50 ntiye thaino yomba kugura mbio kilo 50 kilo emwe ya ndengo ibatire siringi 50 wow enu yomba gutethia mwananchi akawinda na mbio nonto anasukara yonga tigura inya kuota kwa hiyo bantu ito baituraithirwa bwega wana tena ninda free fan kauga nwa nkalekia ndathongira gitenio kia MCA nwambira mswanda mbunge na tukarotherwa mburi wari ara Kathwana nonto bwa mwere nonto bwa mwere na munya nonto kathi gutara kwina Mount Kenya mburi wari
kwena komero kimburi wale inu cionde si iba benefit na mantu mamu Iu ni mantu area ukwareria. isawa inu imburi wale ciao inu Ari imburi wale ni mantu area processing ni ya area ukuere bakeroche ya kadhalika netiende tukarothera mburi wale agu kathwana ya menya na miere yetu ngwetiga ona tiwe twaukira bantu ari iguru sana urenda ndi antu balewe nataka watu walewe sasa hapana si mambo na kulewa I understand you ya rira wathi wale ma either mwere waku kana munya kila sima tuke kwa ikuru thanchobi hapana ni briare ni anjabi manene anyway tukarire mantu ya agriculture another devolved function ni mantu ige mathoko mantu ige biashara trade development na kinya wakibwa mathoko igamba ng'ombe mathoko ni tejari ija ku serve purpose ya gukiria mu biashara na arimi na kirira arinitia kubati kuthithwa kenda mantu ige trade na thoko shithira nacio ni kwagira gukiria biashara na arimi ende kire mantu mathoko namo taga o katuwe center yetu ira nene mono ira tuye thoko ikathwana na kathwana tuge tende mbura kaura muthenya kire ya biashara tuge either bamburi wana babange bakagwainda bationa bantu beyo twathire twathirwa gicindike mwa agu kira muthomi njuki athire arutha nakio gwentu ya kamatetwe ruo na giategwa iruo koguo no agichokerie iba agichokirie lakini batagichokia burago no wananchi ama ni serikali no county boya ire ya githate agichokia tukaikuraithĩria rĩrĩa ruo rwaya kĩrĩ thoko enu ona babare wethagwa bare au nwethagwa beno guaya sana nuntu bathoko era nuntu itha nwe bakabe bantu ara kwena thoko ire at least no angachuka na ku baratia bare maga serious no bare maga ka ino tole managa gaithaga katugurana biashara bakagura bakagira na arora ende au county kana au kathwana agitegera kiuga kugukora bugwita na mbere ntukumya the state of manteige sibitari na utungata bogima ntere cia igamba ng'ombe kire gamba ng'ombe manto maiye ugima bomwere wanaku kwina challenges imwe ile yogo sana katuge tairia ya marioko maingi sibitari ere akubeagu na ti sibitari kan dispensary imeko dispensary twa umau to dibantu ange etawari okole ng'ombe dispensary to dispensary otu yesi mwajerera ajo no ndatiena mainya makothi ida rebo ino nene cia masibitari bakauga ukarothero sibitari mundune imundu nitore aregwe haya testima tau sana agume ko dispensary sincerely speaking agwenya wote ona stima na ibantu kwena population ya antu sana auno akana mtu athiete nabo mara current dispensary inoka thina orothero ithimi kuma guto moe magutuni okenda ona nkerwa ndawa na sibitari uci na ruje like unajua sibitari ni bati kwithira ina utheru ina running water ena ntu bwa shughuli eme sibitari ni gontu uko deal na mamto igie ogima ndiko kwina ruwe kwina onda ikirwe kwe mugeni twari nwe kware kuthungira agu area nini ria agu kukaura utiona njira gomba kugenda niyo kware ibantu inya kwina erandi na tutakugweta main road ende twigweta to jira to MCS turabatiria thingatira kware bantu kwina challenges nene sana nuntu rira kwaura roye ruthiana to jira tutu no thiete itha na kabikibiki kana othiete na magoro no kama to nyiroi rastire we mbura ya urete na wona kana kama kama to imugwe urothiete na njira nonto utie karabati rore araga njira no time njira ikwere tucoke turaitherie tanjira ya kuthungira tomekua monka kuthungira kabiro ni kumira marioko maingi primary njira enu kaura
wana magoro monka matithiekaga ntie njira ni yerega kwenjwari kwina njira ngere agakuma kwa kithaka mwarimu kuthongira mwireni kuya marioko maingi primary njira ino yena lot of challenges inene sana aritwa yani rembura yaura aritwa bationa bantu akoringira nonto muro uyu regwaya utie ka futi mburenje bomba koringa nako nonga bagetera monkatha thita ruyi rwachoka riu baringe kuma kwa gitanga kuthongira marioko maingi monka bantu eta wakambi mago makurani bantu agu wanamwaje last year kwena njambe moya pasire na agu gatwamika matire na gitarati twamiruta na agu twamira meni rondi nikenda yomba kwiro mochari ibuto gaturira umutongori twena challenges ene nyesi anjira nonto number 1 njirenu ya kuma agu wagitanga kuthongera marioko maingi yerega kwenjwa 2019 norare orathire aromba kayiraku kakwe mama ario mupasu eta Gatundu na mutembe ngichoro no athire aromba au wanathia njira nonto njirenu tutiomba kamata thando kona na kiongo kwira muchi iroga chimbiro na itwathurite muntu etagwa ndiukiania itwachoka twathura inya njeri kigwari na njira ni toro yenjo ingara no yakuwa au akuruka ntuwe analemo aketo ira tutunde akareta burundocha chumbe kwenja njira ira na munde tore tutamona nyana ritho una tutiya karako tumwiga kwa TV ni na rendioni akiuga atia akebora muthomi joke akiuga atiko munenkera ngambecha atiko munenkera matirakta ukanenkera matirakta hata umami Nairobi ukamenya ndeto chema sinani naga atithera ika county on session atithera iko itwari ikuiga wento kiramba mitie sana nakyo ukatweka ke mutongorio mwega abaterie njero ingara athingira ondi tungira ondi waboto amuthurire na tomuringira kura mbroko kiri 79% gwetigicha twamuthuria nacio na au wantuwe kana rimo akiwona cia kuruko tuyira tutunde ukegwa tuguchengorwa na baraba mwinduni na bakiumagira weroni lakini still tukara mwinduni monkala ino taini mbangi tako baruta mwinduni oyuende. It's very unfortunate kethia ibu state of the affairs shia wadio ya Ingama Ng'ombe and on to 60 years ago in more than 60 years founding fathers ni bagweta yamoya yatu kugweta na ke society anande tubati kwithira tutikugweta tumantu tu mantu itwathiririe tuo mantu igi mashukuru iraji biega aneba guthomera kiririera ririega barabara ni njega utungata bogima tiga bugututirwa ni mantu iyo kara ya obvious indi ni mantu ya kwak ntikumenya nimbi thina na mugongo jwetu indi no ithira uri na India what is bedeviling the country no ntunande 60 years plus gwikwa rugono yaru atariria igi mathina kutho mathina kathumba Ingama Ng'ombe kwina atari na thina ire Ingama Ng'ombe kire wana siasa bonde bathira baraithiria wiki point kire Ingama Ng'ombe kira bendete sana bamenya Ingama Ng'ombe bendete ntundi chiao rudi kathina nene sana na thaino jensirire kukaneri yuthirire kuthaino barua bo tuliuga tutikwenda ntundi thaino turienda maendeleo tufanywe maendeleo kuwe na nini utupee pesa ama ukatae kutupea pesa tunataka maendeleo wandi ongaliongeta ongeringa siasa ndathire kiri mama omwe ndathinda mwira mam kwenda ukanenkera yani ondura 2027 ambira itu baba ni wonti kuthura nonto kwena wando miria kamutu ala na kamutu waku ni wano antaikira muma ndamwira kare wago pere akurumia kamutu ambira njoni babu na ndo miria kamutu na nwamuthurire ito ndamwira ni wonti kwenda giteku ke ukenene ke MP
niyo ndenda kike nini kina ndi guru kia MCA ambira yewe wige kure mwana kwanga kunengera kire ba mama ba uba kura kana aze ba uba kura miabo baiye odira wa baromia siringi 50 ibaganire kire wana utabarodera mantu mangi noko wana niyo challenges yetu niyo kire baba bato bakura kana ba mami baba kura komoruta mentality enu atina nenkero either siringi 50 are ya kudhurora are ona irana nene sana lakini dhaino torenje nzito riuga ti goto tikwenda mbesa to tikwenda gento yaku borake mbesa inu kwenda guturumia wewe kwe bantu kwena kan drift gata kalimwega ithio thondeke nachi wewe kwe bantu njira ina thina seria antu nya wewe banjara tabura niyo ningwa nderutagira na njara ciakwa nkathi nkona bantu akwena thina nkathi ngeta atori nkabera ncho nito thikathike ni bantu aikenda antu tumba gukuruka nuntu njira te muntu umwe kwe bange baugagare ate twathondeka gwe anga baba na bikibiki yo bakom benefit apana na wono awajwe ro njirera ka itatiga utethia bikibiki kaya kujira muchie igakwira hospitali niyo sao inderutagira na njara cia konkenje nyanjira na njara bantu ara niyo nkona na kwena county government sware kikuye ntu yakurigaria sana na unu anga tukarodha maandamano kenda turothirwa oyu wengwa gwetwa muthomi njoki araitheria ona ciaca ciake no anga kaya na tumbeo nio impempe ini itakurana wetu tharaka ni akaya kirumagia mtu kamubuko bakiwa no njoki tende atwirite na guo kirigamba ng'ombe wandi ruiru karinga no njoki na mtu tutaru tukori kurwa wire by the lakini kwe waldo gweta I don't know nitia tore a society tubati kwithira tukithithia nonto nande au atamaniria amwe kura kwira nande kwika mutu ndathanirwe na no ntaikire muma siju what should we do vote a bribery nonto nande no bakaringa kura nonto bari na kura na niakio agikatiba kuringa kura na utibari area indi na kukwena that mentality tukumegethei civic education or ni nini itafanyika kana ni vijana wenyewe watajitokeza nguko wakiwa tuko kandi indi na boba wa tuko kandi yakinya tukwira wako kitandani wategokera weta atia kuringa kura sijui i mambo na voter bribery becha hii na chuma hii asiaza baya asio mbesa tugetende gatugeta niwe kabiasara kwandinga wo katare akarega kugura to serious nkenderia inge mu biasara amunene akathi Nairobi kana akathi Mombasa ende gatuge nkuthini onko gatobia twakwa tutwe tukathinge ngegeragia kurumia muntu kenda inge andura kumugukuma itingana na itigana lakini itingana moje kwena baba ngina bo tuge we uri mwalimu kana wari retired teacher no urenda kurunga magitege kia MCA kana urenda kurugama mujumbe fulani no komea we na tobia na arora inya itingana monene ende baba nge inguria nya o mwalimu na ruterete ngoge mbesha yu na china madhabo inya gethia kuritaya pensionera itingana kuringa siasa imbo na ikiringwa ntukumekithira kamtu akumbata ke gikabo kia kigina kana nini lakini imekuwa an issue in this country ontubunge gunism nomekithira no chamanitie na guns baka matete miregi vijana wata mujamanio bakanjia kwaragane mujamanio wambira kuina bakuwera bakenda kwaragane mujamanio jwaku sijui kama umekutana hiyo kitu they are aware of that no komea thina ya vijana tugetende gatugeta muthomi njoki akoiwa kwena mtu fulani katugite ngara no tuba gusindana no etha ino arethia aigwa tuge kwena mucemanio we ngara we bantu na ntu we ena tumayo na tobia akathie acherie vijana abare mbecha sware youth wana challenges ina sana ntu nabo batikwe benda baithi barumwe tobia bakaikuruda mantu mao matabaterie mabakuruda iroka thiwethere ara roke ara okugero maiga mara okuringangwa na maiga mara irumi nonto kwena mujumbe ara athiete auga mucemano nuka waragani kwa kwena mandu tamauna tuli aware of that
njenzine kutumika na njira tabaterie na kaba gachanuka na thaini bambiritia guchanuka bona wanatumiwa vibaya. Siasa mbaya, maisha mbaya. And it's ironical na hii maoni yako te nyomba ya mteto like Governor Muthomi Njuki akuserve 2 terms. Na nande barika njoma governor ari umwa baraba very vocal. Na bakona ni baroreti mata ari gatikinyirie mbere ya garo yagambi maseneta gushoke shure iye utumiri bombesha indi nakwenda gitike seneta 2027 unkona contradiction kiri mantu jo utukwenda wita kiri senators indi no kwenda gutonya senate 2027. I don't know nangwe ya senators ni oversight the county governments. I don't know ni what is happening kiri leadership kenda unte the area eno ntunande itwika inya Jackson Mandago governor wa Shengisu au mau a senator na ai governor ni kumire scandal ya Mantera Finland no kulikana rira ana musheri akaendia ng'ombe akaendia migunda akathana nembesha akiuga mwana eta Finland kuthomera no na kuona maisha mega o mende goro kikake ikamenga I don't know culture eu mtu akauma nao akaona ndi kanjo wa Kenya gikatika kange eno kwa thina gatuwe tuiringa example na Muthomi Njuki no ntonwe awete ntumbe Muthomi Njuki wati kwenda kuthikwa njua nonto mbesa ire na chochi county nonto miswanda yo ndita yake na atikwenda kuthi seneti guchokia biuria mantu maiye utumiri bwa mbesa inure kaithi yako arenda athongira gitege kingi nakio ikenda ekavira atikaurwe biuria na no kwigwa inyengara noe barenda bathongania noe waiteni waigwa tiga wa mutombe kandeni ereza mbesa inu kaithi yako nonto wewe barabara itikuenjo wewe mirandi aroye utiroye wewe imbasa resinu imbezi tikuonekana kaithi yako wati kwenda guchokia biuria na atikwenda kuthongira seneti athigwitha ate guchokia biuria na atatueleza kwani hizo pesa zinaenda wapi. Mtu asoa atujui zinaenda wapi.